Сыпарам феврале ападунейдар бара канынс онкологии нахма тохканына бон. Уйфадыл заудиqa уут тымбылыштол. Яшайрак хаш ақшанадыр гом ниже фаштиуджитам аждахан. Зыртойзы пациентта ама доктор тыражмасы жензина тафажыны удоныл. Специалистын хаштам гашка рынчынтан қаугахошта афойнадылдаттын у ақшчагдар фарштатай ю. Уалдайдар пандемия ирыштак сагатириштойнак эксперта амбырдыр азыртой авжарниже профилактика, ама диагностика и мазал татахайдар. Профилактику ныркаштма адайма квама сава афаз юхат. Хождарта уайт афаз дуахат доктор танхиунын канын. Ахамлакатташты лавар. Доктор такуджаганс автомай авжарнижай рынчын адамы фасарыны қомыш ажа яжма каны фылдар. Фалақыгаган афойнадыл доктортан яхини чивдишым. Шайракта ую авжарниш қау афойнадыл райрташын. Фаштак бараканан тамгашка республикая абонуонг онкологон диспансеры хыгды иш ашташмин адаймагай фылдар. Самое главное в онкологии, да, конечно. Авжарни жанкай жағынай қаушайрагдар урага хома ешпаракканын құттаг ниш сыпырым капхан макушхижи одо жаударвайы. Фалашартам язабахканынан савардар схемата. Амакат фонзажы ражмарынчын танусы хушпаканын набун науд водныр асын ежеч ямалы удоны барсавгар факаттыр. Адей мажыр сабахканынан айқау рага саурайрташын ул тақуама алчидар басар хаяк. Қау доктор тамсауын ирташты таканын амазыматыршын.